Shalom, shalom. 𝚑𝚙𝚎𝚑𝚘𝚎 i le nei tūlā i le soafa manu malo Iesu Keriso ia ma o lau amataina i le nei polokalame le tatalo. Father, we honor you, we bless you, we thank you, God, for your word. We thank you for your Holy Spirit. We thank you for your Son, Yeshua. We thank you, God, for opportunities you have given us to to share from your word, and so we give you glory and honor. Le 𝚘𝗒𝚙𝚎𝚘𝚡 ia 𝚑𝚙𝚎 malo nga paia i le 𝚘𝚐𝚙𝚎𝚘 ma le salanoainai o se mataupu le nei tūlā. Ia whamania lau whanau o le amafuta mai. Whamania foi lea ona nga le Global Kingdom TV channel. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Shalom Aleichem Samoa, i le soafa manu malo Iesu Keriso, i o te 𝚑𝚙𝚎𝚑𝚡 i ate outou i le nei tūlā. Ma atonu e le masani ai ona live atu o le polokalame a ISARAELU le NUU paia i le nei i tūlā whapene o le aso. Ia o te whaftai le tua i le nei avanua o mawhai ai ona avatu se a whaapoponga o le polokalame pe ona masani ai vai aso 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘. I le polokalame le awina atu i le Global Kingdom TV channel o ISARAELU o le NUU paia po Israel, the Holy Nation. Ia, le la satu e masani ona live atu i afi po. Ia au whaftai le tu o mawhai ona maole nei avanua. Ia e tu sa awa tuai sa satu polokalame. Po le whapoponga foi o le polokalame masani ai vai aso 𝚟𝚑𝚙𝚎 o ISARAELU le NUU paia o Israel, the Holy Nation. Samoa ia ele nei vai aso po le nei i tūlā. O le autu wa whaautu inai se manatu po le excuse me, autu inai le mataupu o le a tātou tala no ai ua whaingoa lea o ISARAELU le NUU FILIFILIA. E masani pa ua masani le tātou whaalongo o ISARAELU o le NUU o le atua, o ISARAELU o le NUU o FILIFILIA e le atua. Ai tātou wawa ai po whea o le awhionga pa ia le atua e maua mai ai ia le whaitau le tātou tusilia o ISARAELU le NUU FILIFILIA. Po a fo ni wha mau ngā la whionga pa ia le atua e o loo tā ua mai ai ma tātou whaonga i nai lea whasi whaitau whaapea o ISARAELU o le NUU FILIFILIA o le atua o Israel, the Holy Nation. Because o e tātou o tangata kirisiano o le tusi pa ia po le awhionga pa ia le atua o le taiala lea o e tātou. O ni o tātou manatu lava o poni o tātou tali tonunga i ni mata upu 𝚟𝚑𝚙𝚎. E ao ona maua le awhionga pa ia le atua. So a whaila ua tātou tali tonu o ISARAELU le NUU FILIFILIA po ISARAELU ua FILIFILIA e le atua e whai mono nu. Ia, se taulana maua mai le awhionga pa ia le atua ma o le nala o le a tātou ai i le nei tūlā. O te 𝚑𝚙𝚎𝚑𝚡 ia te otou. I o mawhai ona mafuta mai i le nei taimi. Ia e mese lava le toʻatele o e toʻatele lava le ma o otou e sel masani ona mafuta mai i le tātou polokalame o ISARAELU le NUU paia. So I just want to honor you and thank you for joining us. Whaktai lau lango mai. Awa o se tasi nei o polokalame o le aʻonaga le Global Kingdom TV channel pe ona iai le tātou bisiona ia talaina le talalelei ia whaasooina ia tangata ma ia pūlea e ala lea i awhionga pa ia le tua. Amen. Ia whaamalo fo ia te oe i le folau le nei vai aso i o le ua lata mai fo i le whaiunga o le vai aso ia whaamalo le folau ia o auna fo i le atua mai lata unga lo whaienga luenga o le tālai o la whionga le atua ia whaamalo fo i ma whaftai atu fo i ate o tau la au taunga luenga o lo whaia. E mai se fo i o tātou a inga Samoa o lo tapua i mai malu o whale ia menisi tono whale whainga luenga. Po whea o e ai i nei i tūlā o e mafuta mai i o te 𝚑𝚙𝚎𝚑𝚡 ai ate oe i le swafa manu malo o Iesu Keriso. So I say shalom, shalom and 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚢𝚑.
Le a tatou atu le tatou tusi whaitau le nei a fiafi. O le tusi whaitau o le Teuteronome fitu. Ai o le a faa tau waina lava le whai upoe ono. Tatou te baba ai le nei tu la. Teuteronome fitu. O le au whaitau o le whai mua e o le whai upoe ono. Ua wao ia ne I mafuta manuu ese I kanana. A faa o ina oe e Yehova lo atua I le nuu o le a e aluai I ai e whai mo oe. A tulia fo e ia o nuu e tele Iou luma. O 𝚟𝚑𝚎𝚘, ma 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘, ma 𝚟𝚒𝚎𝚘𝚎, ma 𝚟𝚒𝚙𝚎𝚘𝚡, ma 𝚟𝚒𝚍𝚎, ma 𝚟𝚒𝚍𝚑, a toa ma 𝚟𝚒𝚎𝚘. O nuu e fitu e sili o na tua tele ma le malolosi I ate oe. A tu ina mai I latou I ate oe e Yehova lo atua e te pasia I latou e matua wha o matia lava I latou. Aua te osi se whengainga mai I latou. Aua foi e te alofa I ate I latou. Aua le whetaya I ngafa mai I latou. Aua le avatu lo a whawhine ma lo na atalii. Aua foi ne I au mailo na whawhine ma lo watalii. Awa e whaaliliu e seina e ia lo watalii. Ia le muni mai a te au. Ai au auna I atua ese. Ona tupu ai lea o le toa sa o Yehova I ate outou. Ma vave whao mati ai oe. A ia whaapea ona whai e outou I ate I latou. Ia outou so whaia o latou whata whai tau langa. Ia outou tu I palaina o latou tupua. Ma mawai I lalo o latou tupua o 𝚗𝗟𝗍𝚎. O latou tupua foi ua tā ia outou susunu I le afi. Awa o oe o le nuu pa ia mo Yehova lo atua. Na FILIFILIA oe e Yehova lo atua. Ina ia avea mona nuu. O le oloa tāua e sili I nuu malava o le whonga ele. Pai pue fitu, e le ona ua sili ona toa tele outou I nuu uma na mana o ai Yehova I ate outou. Mana FILIFILIA ai outou. Awa na sili ona toa I titi outou I nuu uma lava. Ai peitai, ona ua alofa lava Yehova I ate outou. Ona olo na tausi foi o le tautonga, na ia tauto ai o 𝚘𝚑𝚎𝚘𝚎. Wa au mai ai outou e Yehova I le au malosi, na ia whaolaina ai oe, ai le mea sa anofo polongai, ai le 5 o Farao le tupu ai kupito. Ia e loa foi o Yehova lo atua, o le atua lava ia, o le atua whaamaoni, o le na te tausi I le whengainga, a atua ma le alofa I e alolofa atu ia te ia, ma tausi usi I ana poloa inga, e o lava I le afe o tupulanga. Yo I la lea e maua mai ele tatu tali tonunga ma le mau e whaapea o ISARAELU o le nuu FILIFILIA po le nuu pa ia a le atua. La te whaitau atu le whai upoe ono ma le fitu. A wā o oe o le nuu pa ia mo Yehova lo atua. Na FILIFILIA oe e Yehova lo atua ina ia avea ma nuu mona. O le oloa tāua e sili I nuu malava o I le whonga ele. E le ona ua sili ona toa tele outou I nuu uma na mana o ai Yehova I ate outou. Mana FILIFILIA outou, a wā na sili ona toa I titi outou I nuu uma lava. Na whaitau atu le whaaperetania. Deuteronomy 7, title A Chosen People, verses 6 and 7. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. The Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples. Verse 8, but because the Lord loves you and because he would keep the oath which he swore to your fathers, and the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt.
verse 9 to 11. Therefore know that the Lord your God, he is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love him and keep his commandments. And he repays those who hate him to their face to destroy them. He will not be slack with him who hates him. He will repay him to his face. Therefore you shall keep the commandment, the statutes, and the judgment which I command you today, to observe them. Ia o le tatou tusi faitauna sa moa i lenei awa uli o le Teuteronome e fitu o le mataupu atua ai ua filifilia nisi o fai upu e whaautu ai le tatou talanoanga i lenei aso. E pe ona tau o le tatou autu o ISARAELU le nuu filifilia ma e fesili ia e tangata pe moni lea mau. Pe ase a foi ua tali tonu ai le toʻatele o ISARAELU o le nuu filifilia o le atua. O le ua faamaonia e lafioga paia le atua. E moni lava o le atua na ia filifilia ISARAELU e avea mona nuu. Lena taʻu ai o e avea i latou ma tagata e paia mo ia. E ai foʻi la le mafuaaga na filifilia ai e le atua ia ISARAELU. E pea ona tatou faitau le afioga paia le atua lenei ia uli. E lē ona o ni nuu tetele, pona ua toʻatele i latou, auai faamai e toʻalaiti i latou. Ae ona o le alofa o le atua ia te i latou, ua ia au mai ai i latou mai aikupito, mai filifilia ai i latou e avea mona nuu. So there we have it. It is in the Bible. It is biblical to say that Israel is God's chosen nation. E mawhaila ona tatou awai i le manatu lea, po o se mau lea, o ISARAELU le nuu filifilia o le atua, o a o loo whaamaunia mai, ia folfolanga a le atua, mai le tatou tusi faitau i le nei e tula. A o tupu ai, au te lei o atu ISARAELU ma o iloa o iai se ISARAELU le waitau nei, o te walewa na o whaalongo i whaia o ngā susa, o whai aunga o le tuspaia o whaapea, o ISARAELU o le nuu filifilia. O ISARAELU o le nuu filifilia. Israel is a chosen nation. O foi la ia lena ua o atu ISARAELU. Ia wa whaalonga i fwoi nea o onga o ISARAELU wa filifilia e le atua. Ma o tangata ISARAELU o i lātou ni tangata filifilia. They are a chosen people. E le whaapea la ua manatu ua manatu whaapito ai Israel le atua ia ISARAELU. Ai le mafuaaga na ia filifilia ai ISARAELU. O le a tatou e pe ona taʻua i le tatou tusi faitau. E tatou te iloa ai na iai tagata na nonofo i kanana. O kanana o le o se nuu tuʻufua pe e whaape e le inisi na nonofo ai. Na i tagata na nonofo i kanana. O le nuu lena folafolaina e le atua e o atu loa ia le whanaunga ISARAELU e avea mo i latou. E whaitau ai e tau whaingatā i le mawhauwhau na whaapasenga ona o folafolanga le atua mai ia whasia uma e ona nofo ai. Na whaasaina fo i le atua ia lona nuu ia awane ino nofo ia whawhine ia talii o kanana po o tangata o lo nofo i kanana. Ia aua foʻi neʻi nonofo ai ia latou a whawhine. Ona o le finagalo le atua e neʻi o ese mai ai i latou ma le atua. Ai avea latou tupua ma tupua o le nuu o le atua. Ma na whaatonuina foʻi e le atua e hauina susunuina ia mea o loo osi ai taulanga po whai taulanga o nuu ia o po kalame umala lea po folafalanga umalea le atua na whaatonuina ai lona nuu ina ua latou ulu whale atu i totonu o kanana e avea ma i latou. Pe mawhaila o tatou paavaaila iai lena taʻua le tatou tusifaitau o le whiangainga na osi e le atua ma ISARAELU.
I aʻoaʻoga ia o aʻoina e lafioga paia le atua. Maybe you've heard it a tonu wa e whaalogo ai foʻi wa le na aʻoaʻoina atu foʻi e le pokalame ISARAELU 𝚗𝗚𝚙𝚎𝚑𝚘 i le sunga i le aʻoaʻo ia Sunia. Ia covenants po o whiangaiga na osia e le atua ma tangata. O loo e pe valu whiangaiga le na osia e le atua ma tangata. E valu ai lima whiangaiga o whiangaiga e valu no osia ma e le atua ma le nuu o ISARAELU. Le na aʻoaʻoina atu foʻi e le polokalame a le CKA, Christ Kingdom Ambassador a Wellington i afiafi oso sa ia whiangaiga ia. Le pe valu whiangaiga 8 covenants God made 8 covenants with people, and 5 of those covenants he made with Israel. I le lima ai o whiangaiga ia e valu na osia e le atua ma ISARAELU. 4 e wha ia whiangaiga that he made unconditional. Lonoinga e whaia umalawa e le atua ia mea o le whiangaiga ia. Ai tasi le whiangaiga e ai o nā iainga o e tatau o na iai le galuega ISARAELU e whai pe a latou e au lea i le whiangaiga lea. So the 4 unconditional covenants, so there's 5 covenants that God made with the people of Israel. Who are the people of Israel? O ai tangata ISARAELU I o tangata I tupunga mai a Abrahamo, I le tupunga mai Isaako, ia mai Iakopo. Mantua lena ia le whanaunga ISARAELU. La tatu atu mua la I le tatu atu sipaitau lea I le FILIFILIA ai e le atua o Abrahamo. So God chose Abraham's family. I ainga umalawa o le lalolangi ai na FILIFILIA e le atua ia Abrahamo vea ma na ia FILIFILIA Abrahamo le ainga o Abrahamo le la tata paitau ai I le Genesis e fululua whai mua o le tolu. O le wala awina o Abrahamo ma ana malanga I kanana ma Aikupito. Ua whetalai mai o vai Abrahamo ia tu e oe o lou nuu, ma tangata o lou nuu, ma le ainga o lou tama, ai alu atu se nuu o te whaasino atu ia te oe. O te whaia oe ma nuu tele, o te whaamania fo ia te oe, o te matua whaamamaluina lou ingoa, e manu ia fo I oe. O te whaamania atu ia te ilatou, o e whaamanuia ia te oe, o te whaamala ia te fo ia te ilatou, o e whetuu ia te oe. E manuia fo'i a te oe o ainga uma o le lalolangi. O se whiriwhiringa mua leo tatou waai o whiriwhiria le atua ia le ainga o Abrahamo. O loo ta ua mai I. Whamai, e manuia uma ainga, e manuia fo'i a te oe o ainga uma o le lalolangi. So we see here that God chose Abraham's family. The reason why God chose Abraham's family is that all the families of the earth will be blessed through this family. Promises to Abraham. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Lana FILIFILIA e le atua ia Abrahamo, malona ainga, ia avea ma whaamanuianga I le lalolangi atua. A FILIFILIA e le atua o se tangata pe FILIFILIA e le atua o se nuu. E ele mafuanga FILIFILIA le atua. Ona ele na ona o le tangata na po o le nuu na. A ia manuia ele lalolangi atua. E le manatu whata waa le atua e se tangata po o se nuu. E mafuanga FILIFILIA nai e le atua le tangata. E foi mafuanga FILIFILIA nai le atua se ainga po o se nuu. Awa ia manuia ele lalolangi atua.
ai pe ona tata whaalonga le nei tai au I le whaatala no atu tato spiritual breakfast, le na watu le nei tau, le tia tai au, pot ma alu tai au, na sau nia pasta Mike ma anko le atinu. Le na tala no ai nai, ia Yeremia, o Yeremia foi, o se perfetsa na filifilia e le atua, le na whamai le atua, o te filifilia oi, mai nuu lava. I have chosen you for the nations, so e filifili ngā le atua, ma mafua anga e filifili ai e le atua, so ai I le tangata lea, po le nuu lea, po le ainga lea. Ua filifilia e le atua, le ainga o Aperamo, ina ia manui a mai ainga o le lalolangi. Isn't it beautiful? E le manatu fata wa le atua, na o le ainga o Aperamo. Aua ia filifilia le ainga o Aperamo, e a vele ma awala e mawai e ainga uma le lalolangi, ia manuia. Amen. Whamaile atua o te whaamanuia ia te oe, o te whaatua tele ia te oe. Ina ia manuia ai, a inga uma o le lalangi, ona o oe. E ai le purpose, e ai le mafua anga o le filifili ai e le atua o Aperamo malona a inga. So, tata wo o mai lola I le ia Isaako, wa tato te loa. E to tele le whanaunga a Aperamo, pe ona ta ua fo e se tasi o polokalame a le tato Global Kingdom TV channel. Ia o le whanaunga Aperamo na maua ia Sarai, o Hakara, ia ma Ketura, Ketura. Le e to tele lava le whanaunga Aperamo, le na mawai ia. But o loo wha mauina mai la whiunga pa ia le tua, ia le ta ua loa Isaako o le tama ua filifilia. So another chosen one, o le tama o le folanga, or the promised one. Isaac, the promised one, o le tama o le folanga. So o Aperamo, o Isaako, ia le na whanau mai Isaako, ia e sau ma Iakopo, ai na filifilia e le atua, ia alala na whaamanianga mo le ainga o nuu mo le lalolangi. Mai ia ISARAELU po Iakopo. Pe ona tātou I loa, le nau mawai, ia Iakopo malana whanau I aikupito ona waongi kanana. Ai na tue au mai e le atua, ia le whanaunga ISARAELU, au le teimina au mai ai, ua to o tele I lātou. Le ta ua le tatu tusipai tau le nei afi. Mai wona o au mai o tau, mai ai kupito le mea sa tau polongai I loo malosi. I le malosi o le au le tua, na au mai ai. Ina ia avea I lātou, manuu filifilia o le tua. Pela o tatou loa, o le mafua anga na filifilina ai e le tua Aperamo malona ainga. Ina ia avea I lātou e ala mai ai e ui mai ai le whaamanianga le atua mo le lalulangi atua. That means whenever God chooses someone or chooses a family or a group of people or a nation, is to bless the whole world. It's not just for that family, not just for that person or that nation, but it's for the whole world. O le finangalo o le atua manuia umalava le lalulangi atua. Lona winga mai ia Aperamo e manui ai ia tangata uma. Lona winga la elena o le manui ai o le whanau ai a Iakopo. E manui ai fo le whanau ai Samaeli. E manui le fua Esau. E manui fo le whanau ai Iakopo. Ai o le whanau ai Iakopo. A o Iakopo lea na osi whengainga ma le atua. So e pena ta ua e pe palu whenga inga ia o loa o ina e whai a onga le tispa ia lena whausia pena o sina e le atua ma tangata. O valu o lima o whenga inga ia na o sia ma ISARAELU. So o wha whenga inga it's unconditional o no winga e whai a lava e le atua ia mea uma o le whengainga lea, e le depend pe usitai pe le usitai le no o le tua. Pa e ai le whengainga I tasi, e ai onga condition, a le tausia e whanaua le tua, ia le maua foi, ia le
ia manuia o le whengainga ngā. So the conditional covenant po o le whengainga lea e ai ona ai inga po ona pe e te tau ona usitaia o le Mosaic covenant po le whengainga ma Mose, po le whengainga ma le whengainga po le whengainga tuai, po le whengainga ma Mose, the Mosaic covenant nei maua mai le e soto se fuluiva whaipulima pe te maua mai ia i le whengainga ngā i le e soto se fuluiva. O mai lola ia le whengainga na osi le tua ma Abrahamo pe ona ta atu le mau mai le kenese se fululua o le whengainga na osi le tua ma le lau ele the land covenant le na tu inatu mo ISARAELU ia nei mau le kenese tolu nei mau fo e Teuteronome 2:5 ia ma le whengainga na osia e le tua ma tavita, excuse me. E le whengainga na osia e le tua ma tavita nei ta ua le 2 Samuelu e fitu. Ia ma le whengainga fau, the new covenant, nei ta ua le Yeremia 3:8, pa upo 3:8 o 3:5. O le tusi la lea al Teuteronome fitu o lo ta ua mai e o tangata FILIFILIA po ISARAELU le NUU FILIFILIA a le tua, God's chosen people. La tatou atu la pe aisea ua FILIFILIA ai e le tua ia ISARAELU mai NUU malava. Le la faitau atu le pe ona tatou i loa i whaamaunga la fionga pa ia le atua. Na lawe ai mai e le atua o lona NUU mai ai kupito. Ma tai atu i lātou i le maunga o Sinai. O le maunga la leo Sinai na a mata i loa no sia i a whengainga a le atua ma lona NUU. La tatou faitau le e soto e 10 whaiupoe 5 ma le ono. E soto e 10 whaiupoe 5 ma le ono. O le nei foi, a whaito te matua whaalongo mai lo leo, ma tau siusi i la o whengainga o na whailea o tau ma o loa tā ua mo. E sili inu uma a wā o lo lava le lalolangi uma. E whai foi o tau ma maa lo o osi tau langa, ma nuu pa ia mo au, o upu ia e te tau talatuai i le whanaunga a ISARAELU. Ia lewa toi tu sia mai i le Teuteronome fitu, whaipoe ono ma le fitu. Wa FILIFILIA e le atua ISARAELU, ina ia avea i lato, ma maa lo o osi tau langa, i luma o le atua, ma tangata e pa ia. Ole, if you look at the kingdom priest or faitau langa o tangata ia, e o sia le e whaia tau langa ina ia toe whaalele ai le wā o tangata. Po toe whaalele i le wā o tangata me le atua. Wa o la tau ia wa FILIFILIA e le atua. E pele whanaunga a Arona. O la tau ia e o sia tau langa. Ia, ina ia o si tau langa o e whaamangalo ai ia ngā sala o le NUU. Pe o si fo i le tau langa ona o le se o se tasi. Po o le wala awina o le tangata o le whaitau langa. They were a mediator. So they mediate on behalf of two parties or to restore a relationship. E peilau le lato ngaluenga na whai o le whai o taulanga o si taulanga ina ia toi whaalele le wā o le atua maona tangata. O lo whaali mai I na FILIFILIA e le atua ISARAELU ina ia whaailoa mai ai ia. To reveal himself. God chose Israel so he can reveal to the world ina ia whaangaina ISARAELU. Whaangaina ISARAELU whailo atu ai I le lalolangi o ia o le atua e pa ia. Amen.
o ia fo'i o le atua. It's e whaamaoni I ana whiangainga e o sia. So God made his covenant of his people and he is faithful to this covenant. This is revealing to the world that he is a holy God, a faithful God. Ana ia FILIFILIA ISARAELU, ma ia whaapupulaina ISARAELU, pupulaina mata o ISARAELU, ma whanaunga o ISARAELU, I wā venga a le atua, ma le sili ese o le atua, I le teimile na wea I mai ai, I le atua I alona nuu mai ai kupitu. I le ngata fo I lea, a o le lawe ina mai I ai kupito, a o wā venga na papa ai ai le nuu o le atua, na lena whai le atua I le wao, le whawhangaino I lātou, le taʻitaʻina I lātou. He showed his glory to his people Israel. Ina ia whaeloa atua ISARAELU le lalolangi, le mamalu o le atua e paia, o le atua fo ia whaamaoni I ana whiangainga. Tatou te iloa e leʻi whaamaoni le nuu o le atua I le lato wala auina. Na ele teimi na o ese ai I latou. Na tatou loa foʻi na whaaton na aʻoaʻoina lava I le atua ma sasa ina I le atua. E ala I ni mala na o ia te latou. Ona ua latou le ola se olanga e paia mo le atua. O pei ona FILIFILIA ai I latou. Ia na e fo le taimi na o ese ai ma ifo I tupua. Ai na whaatonuina I le atua. Awana ifo I tupua. So they were, God chose Israel to be, to reveal Israel to the world. E le FILIFILIA la e le atua ISARAELU, e avea ISARAELU ma whaolatanga o le lalulangi. A wana FILIFILIA e le atua ia Yesu ma whaolatanga o le lalulangi. Ana FILIFILIA e le atua ISARAELU o le mafuanga, ina ia wha e loa mai ai le atua. Amen. La tata paitau le e soto se fulu iwa fai upoe ono. E soto se fulu iwa fai upoe ono. E fai foi o tau ma malo o si taulanga ma nuu pa ia mo wao. O upu ia e te tau talatua I le whanaunga ISARAELU. Whamai ma nuu pa ia mo wao. I mean, a holy nation to God. Le na whaamaunia mai ai le tusi Teuteronome. Na toe whaamaunia mai ai ia le whetalainga lea lea tua. Na ia FILIFILIA ai. Ia ISARAELU. E avea maosi taulanga. Ma nuu pa ia. Ia ma avea fo I lātou. Ma whaamanianga o le laulangi. Amen. E le whaapela o ISARAELU e whaolaina le laulangi ato. O ISARAELU le na ui mai ai le whaolatanga ia o Yesu. Ai o ISARAELU. I whiwhile le tua. E avea ma whaataitainga mo ia. Like an example to the whole world. But we know that Israel is not perfect. Na lena tatou iloa, tate vaile e soto tolu lua Isaia mo moe o le tolu ia matele o tusi whaitau le whinga pa ia le atua. Tina na whaeloa ai e le atua o lona mamalu, ma lona malosi I lona nuu. Ai e ia teimi na le usi ta ia ai e le atua e ISARAELU ia whetalainga ma whengainga a le atua. Ai lei mou e se ai le FILIFILINga a le atua o ISARAELU o le nuu FILIFILIA. Amen. E lei alua whaapea wa le usi ta ia ISARAELU ia folfolanga le atua whaapea le atua. Okay. Ua le toi FILIFILIA o tau. God never turn away from his promises or his covenants that he made with his people Israel. La tatu whaitau la na tatu whaitau atu ele tu sina le Isaia o loo taha ua mai ai. Oh, okay.
excuse me. So Israel was chosen by God ona FILIFILIA o FILIFILIA le atua ISARAELU ina ia whaelo atu o ia I le lalolagi. A ina filifili le atua ia Iesu avea ma whaolatanga I le lalolagi. A o na filifili lai le atua le itu a inga o Utah ala mai ai le whaolatanga. Ai le whaolaina ISARAELU le lalolagi, le whaolaina fo le lalolagi ona o le tu a inga o Utah. Ai o ISARAELU o le tu a inga o Utah na ui mai ai o le awala na filifiliina le atua ui mai ai le whaolatanga mo oe mao le lalolagi atoa. Na tau te teilo ai le tāua Isaia fasfulu ma le lua whaipoiono whamai o le Mesia o le o le malama lea mo le lalolagi, a light to the nations. Amen. So Israel was supposed to reveal God to the nations, and then the Messiah, which is Jesus, he reveals he is the light to the nations. Amen. So to o mai I le Ioane wha o loo tāua mai ai o FILIFILIA le atua. Ia le tina po le a tina a le tina mai Samaria. Nena tala noa mai Yesu lunga le vai. Ia le na alu a watu le tala le lei mo lona nuu. So te taimi lava I FILIFILIA le atua yon tangata for se 𝚟𝚑𝚎𝚘 and our topic today, his nation. Ina ia whaia lona finangalo. It is for God's purposes. So the reason God chose Israel is to reveal himself to the nations, is to reveal that he is a holy God, that he is a covenant-keeping God, and that ole tu fo e fua, e tu asa pe a o ese mai fo e tupua, ai whaangaloina o ia, na sasa lava ele tuolo nunu, ai tato te whaitau, e lei mo ai le alofa o le tua malona no. E men peona tato loa, ele Yeremia la na, le na o si ai le whengainga, le Yeremia e tolu tasi, tolu whaipoto tasi e tolu sumai wha, le tato te loa, na o si ele whengainga fo a le tua malona no. He made he made a new covenant with his people. E fola le whengainga na o sia e le atua ma tawita. Le whamai ia e se tasi o iai lava tangata e nofo mai I le nofo a inga a tawita. Pere tato te loa le na tupunga mai ai ia Yesu. So a tato wapai I filifilinga a le tua. E filifilia e le tua tangata, e filifilia e le tua 𝚟𝚑𝚎𝚘. Funa filifiliina fo I le tua le a ingo Abraamu. Ina ia manuia a inga uma lalani. Filifilia e le tua, le nuo le tua. Ina ia avea I lato, ma whaetaita inga, ma whaetaita inga le lei, ma whaelo atu le tua I le lalolangi. O le whaetaita inga la lea, po le ale leo si tai o le whanau o le tua. Ai o le teimi la tau te sala mo ai ma wala au atu I le tua. E tali mai le tua I lona alofa. O le whaetaita inga na mo oe maa o tātou nu o laulangi atua. Po le ale toa sa o le tua ia te tātou le tātou leo si tai. Ai, o le teimi tātou te sala mo ai ma tātou wala au atu I le suafo o Yesu. Le suafo o le tua. Mai e liu e se leo na toa sa. A e tali mai I a te tātou. Ma lavia ina e tātou. I o le tātou polo kalame na le nei tula. But I just want to put up le tātou map. Le map lea o le nu o le tua. I le teimi na vai nai ia I tu a inga o ISARAELU. Na tua ai atu ai I pito lava I lunga naua I nuu na o Sidon o Saitono Maturo. That you can see on the left side by the Mediterranean Sea. I le vaitau nei I o loe totono o le panona I nuu na a. Pa o le teimi le na tu whai nā tuai e le tua ia.
ia whanua o kanana I whanaunga Israelu I le tatou map na le tatou te loa atu ai tele o whanua. If you look to the right, the yellow part to the right and blue part to the right na Manasseh le tu aingo Manasseh e tele lava ia whanua po lau ele lena tu natu I le whanaunga Manasseh. To the left, nei maua uma Israelu le tuna o Manasseh. A ole taumatau, nau tātou te loa ia wale o maua Israelu vai tau nei na wai le pito o Yoritana. O mai la ia le whanaunga the Gad and Reuben. O maunga o nepo ia o le tu umana I Yoritana. Na ilo o toi maua Israelu vai tau nei. Ai saua na I laloa na iai ia le whanaunga Utah. O le whanaunga Benyamina. Na mawai ia na Jerusalem ai tatonu. O Ephraima. Ia ma o Sepulona I Luna. Asher. Naphtali. Pio le map nga na whailo atu ia le te mina tufai ia whanua I le lau ele ia tātou te lua mai la to the left bottom side na taua Philistia na ia Gaza e pera taua le tatu pokalame o mawai ia le NUU la na o loo tau ma Israelu le teimi nei o loo tau mwhai lava le lalulangi ia ave ese mai ia lau ele ia loo mau e whanaunga Israelu, the state of Israel. Ben whaina tu mai lunga e Pastor Mike le sato map pa mole mole. Okay, so aiva aila I le map na lalulangi. The green part of the world, nei maua uma e tangata alapi. A o le part mumuna, pau lava na o lau ele o loo mau e whanaunga Israelu teimi nei. So the whole world is calling for another state, for another Arab state. Whamai e toi whausia sesi state mo tangata Palestina po tangata alapi. But if you can see, o atunu umana tangata alapi laulangi, ai tama I lau ele la na e peo na highlights atu ele tato in the red, ele mumu, lau ele la na e mau e whanaunga Israelu. A ho mai teimi nei ia o loo tau lava tangata ina ia toi tu ina atu ia le lau ele ia mo tangata ala pipo tangata Palestina. So when ai whaale manaile po kalami a pasatile na vatul whaungana Israelu ai mata I news oso ia inyong langona po le hitsa o le whaanonoa ai te tauna tatou wapa ai whaaleanganga pe tatou wapa ai mese lava news ia au mai te sae Teuteronome or the Middle East because we know that most of it is written in the Bible and things are coming to pass whether we like it or not. Tatou te lo foi e ole unga lolangi e si taua mai NUU ia Israelu pe ia Jerusalem ai e sau lava le atua e tau ma Israelu e tau ma le atua. Pena taua se tasi o a whiunga pa I le atua le tusi o e soto tusi o Teuteronome whamai le atua e lona NUU o te tau ma o tau. Amen. So let's tatou polo kalamela nei afiafi. Excuse me. Pe ona tau ai I te tonu o awhionga pa ia le tua e whaamauni ai o Israelu o le NUU na FILIFILIA I le tua ma na FILIFILIA fo I le tua Israelu whaelo atu ai o I o le tua e pa ia o I o le tua e matautia e ala lei va venga me mea matautia na va ai Israel o ia fo I o le tua e tausi I ana whiangainga. Amen. Tatou te loa le whiangainga fōlena o sia e le tua ma le lalangi ato the new covenant e pei ona awina mai a Yesu na au mai Yesu e vea mawhaalatanga mo I tatou umalawa po le tatou le ustai ai lo mawale taimi tatou te sala mo ai. As long as we're here on earth we have time to repent.
E pei ona na tausi whengainga le tua ma lona nuu e whapenga fo le tua ma oe mau pe a whai tātou te toe sala mo mausi tai ma toe fo i atu I le tua. Amen. So la whai tawa tuale le pētero e lua whai poi vai wha o mai tātou le nei a whiawhi e pere lua whai pere lua whai poi va. Sorry, o le pētero e lua whai poi va. Okay. A oto o le tupulanga ua filifilia oto o tupu mausi taulanga o le nuu paia ma le nuu na whaatauina mai ina ia oto 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚎 ona le lei na ia wala au ia te oto na le pōliuli e o ilona lava malamalama e matua ofo ai. Amen. Leo la o mai I whenga fo. Ia loa whaile tusi a Petero e le na o tangata ISARAELU a o mo tangata ua awea Yesu ma lato fa'aola pa ua lato talia fo I whengainga a le tua. Amen. So now not only Israel is a holy nation pa ua awea fo I tatou ma tangata paia tangata FILIFILIA. Amen. Ai e le ave ai fo ila le filifili na o tatou ona o keriso e whaapea ua ave ese ina ai le nuu o le atua ma e na filifilia I le atua le ai se I tatou toe te pā I le whengainga a le atua na osi ma lona nuu le taua I le Yeremia nei o tatou manatu ua replace ele tatou le ekalesia ia tangata o le tua. So there is a popular theology. It's called the replacement theology. Wa manatu tangata Kirisiano o suia I latou ia tangata ISARAELU ai le ai e o ai le whaavavau ia whengainga a le atua ma ISARAELU ia ai tatou te whawhitaia ua maua fo I tatou ona o keriso. Amen. Ia lewa maua le tatou whengainga ma le atua whengainga fo ona o keriso ai le whaapea ua mai tatou e ai ua suia e tatou ia ISARAELU e iai lava whengainga e whaavavau a le atua malona nuu o iai fo I o tatou whengainga. Amen. We the church did not replace Israel. That is a replacement theology. God keeps his covenant with Israel. God will keep his covenant with us because of Jesus. Amen. La tata whai taula Yeremia 𝚟𝚙𝚎 Yeremia 𝚟𝚙 whai po 𝚟𝚙 o tōtu marwha. O loo whetalai mai Iova whaauta e o na so o te o si ai le whengainga fou ma le ainga o ISARAELU ma le ainga o Utah. E le peo le whengainga na o sia ma o lato tama le aso na o tango ai o lato 5 e au maia I lato ma le nuu ai kupito o la o whengainga lea na lato solia. O a o foi na o ino ai a te lato o a whetalai mai ai Iova. A o le nei le whengainga o te o sia me le ainga o ISARAELU. Pe ama vai aso o lo whetalai mai ai Iova. O te tuuina la tu la fono I te tonu ia te lato. Ma o tusi ai o lato loto. E whai fo ia o mo lato atua. O I lato foi e whai mo nuu. E le to ia o atu foi le tangata I le la te tua oi. Ma le tangata I lona uso e whape atu. Ia o tau I loa Iova a wa e loa au e I lato umalava. O tangata nuu a tō mali o lo whitalai mai ai Iova. A wa o te whaamangalo ia lato a mioleanga ma o le toi manatua a lato masala. O lo whaapeo na whitalai mai o Iova o le wa tuina le la e whai mamala malama le au. O tu la fono foi le maasina ma fitu e whai mamala malama le po. O le e lau la waile sami pe
pe'au mai ona pe'au o Iova o au o lona suafa lava lea. A whai e mawai atu la fono ai o luma, ua whetalai mai ai Iova, ona mawai ai lea o le whanau a ISARAELU, ia lea tu e whai ma nuu i o luma e whaapawau. O loo whaapea ona whetalai mai o Iova, a whai e mawhai ona fuatia le langi I lunga, a whai foi e mawhai ona suesueina o whaawai o le laulangi le lo, ona o la foina lea o le whanau uma ISARAELU, ona o mea uma walato whai, ua whetalai mai ai Iova. Amen. Le whengainga le na o sia e le atua, le whengainga fau na o sia e le atua ma le nuu o ISARAELU. Whamai a mawhai ona a mawai le la ma whetu ma le malama o le masina. Lona winga ua le toa iai le nuu o le atua. Ia alo tatou iloa, ia o lo iai pe o lo susuru pe le la, o lo susuru foi le masina le po, o tatou wa aia foi whetu, vani manimo I le vani manimo, tatou te ilo ai, e le I ave e seina le nuu o le atua mai I luma o le atua. Amen. So God's chosen people are still here. He chose them thousands of years ago. They're here to remind us that God is holy, that God is mighty, and that God loves to bless all the families of the earth through them. Amen. Ma o lo iai foilani awala o lo hala mai ele whaamanianga ale atua ele lalangi atua. E ala ia Yesu Keriso mai 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘, e ala le upu le atua e pe ona te uina ma tufaina mai e 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘. E ala foilea, e o malele vai tau nei, o tele foi o awala whaatekolonisi, o ni metotia fo I ai ni mai, o ni metotia foi e ola ai I ni whaatoanga, o lo o ui mai lea I tangata ISARAELU. Amen. They are here to bless all of us. So God says in His word that if we bless His people, we will be blessed. Havei tātou matangata e whiawhia e whaamanuia I le atua. Amen. I o le tātou polo kalame na le nei awhiawhi, pole nei tūla, I whaamania le atua Samoa I lau whaafonga mai. A whaifo I fo se upu wasasi I le tātou polo kalame le nei awhiawhi I whaamangalo mai le au na whaatawa. Ai whaamania le atua I te o tau umalava. God bless and Shabbat Shalom.